Jambo yenu bababa, bamama, watoto, babadiangu na bote. Jambo yenu. Munaona tulikuwa kukombana vita. Atu perdre vita pana. Donc mukwe sûr tuna perdre ni bataille. Atu perdre vita, atu perdre guerre. I tunapasha kwa pamoja. Kumazembe avantage tunekalaka nayo. Tunangukaga shibote pamoja, tunalamuka shibote pamoja. Ne milomba tulamuke, muriona ile equipe, ya rien de spécial. Tushitafute ni nani alifanye bi, ni nani, ni fulani, non. Ile mambo tutasumburia ni après victoire yetu, après qualification yetu. Donc na milomba mwe bote, mukue mingi kabisa, jua kusoutenir equipe yenu. Na tuache bya kusema voilà ni a cause ya fulani barituina, ni a cause ya joueur fulani. Hapana. Hapa tunapashwa shibote kuichika ile defete. Kumazembe tunekaka famille moya, famille très disciplinée. Mina miua ine miluma ile haina problème, ine tuluma shibote. Hakuna muntu aritaka tupoteshe ile match. Na milomba kintu iki kimoya. Mushiseme joueur ata moya. Tuangarie tupuse équipe du début à la fin. Bale bote watakuwa mu stade. Tukuye en noir blanc shibote. Jua kusema tuwine ile match. Miko sur na mweye. Miko sur na équipe yetu. Tubancourager. Mushifuate bantu bale watakuwa kumidekurager. Hii ni bataille mwa tunaperdre. Tu perdre guerre hapana. Ile ne milomba ni ile discipline tunekalaka nayo. Impossible ne pas mazembe. Tout est possible na tutajikalifier. Ile ne milomba mukwe mingi ile shiku ya match. Na ima shiku yote muvile. Bantu ba sentir muko na amu ya ile qualification. Tusabu iyi ni passé. Tuangarie avenir. Avenir ni qualification. Bana tuwina kwa bode. Mekwetu miracle hii kwa ya kusema. Tuko na ekipu muzuri na ile ekipu itadone. Kurikuya ba supporter abo bari ba supporter kabisa, makelele ilikuwa mingi mu stade ile, na mweye njo benye makelele munayo kusupporter equipe di début à la fin. Mina yua shibote ile shiku tutatoka na fura, na ile fura ni mweye mutaileta mule mukiwanza, ni mweye muna tembeshaka ile equipe parce que tunangukaga pamoja na kulamuka tunalamuka pamoja, na tutalamuka ile shiku shibote pamoja. Tumupikie Mungu aksanti. Na milomba kabisa mukwe derrière équipe à 100%. Atugude mérité, baripata ma occasion muriona tui mbiri. Ile tusabu ule arfua erreur ni nani non. Défaite ni ya shibote. Qualification itakuwa ya shibote. Na qualification itakuwa na fura kabisa. Na milomba muchidi décourager. Hii njo qualification yetu. Hii coupe ya hii mwaka ni coupe yetu. Impossible ne pas mazembe. Na mipiki aksanti sana. Mina yoa mulale. Muikale na ma stratégie. Comment tuta supporter équipe. Comment tutenda kumbele. Comment tuta qualifier équipe. Tukuye mingi le shiku tu supporter di début à la fin. Mina yoa Mungu atatupatia. Ni Mungu wetu asha kutupenda. Ni Mungu wa mazembe. Ile shiku ni kivumbi na jaso. Aksanti, Mungu amilinde. Merci beaucoup.